megalayapost.news. Kariboy District Sports Association la nekar BDSA mentah kasing kelab lepat ba ay kelempung ilekai football kabla ay kerteng Dr. Didi Lapang football tournament Arhajar Arpun Rio baria kati kelempung la penlong ha umbuda artificial turf kamadan kabadang sudah play dangshan ya kani kelempung ilekai la penlong kum kejing kenma ber kejing pensana yu Dr. Didi Lapang bam kuai hadwaru blai unong ilam berat ba bat ubala longru kumu menteri reng ba barim kajela Meghalaya ubala no senyang shibun ha kejing syakri kipat ba kadong berkatan riboy ya ke jela baro kawai ya kini ke tournament lawan ban play do ba Merrill Bones EMMLE kanong po kum kongsan hakajingi don lang Dr. Abhishek Saini Deputy Commissioner Kariboy District uba PS Nongrum Acting President ka RBDSA uba Adiption Run Tatyang Secretary ka RBDSA uba BL Nongbet District Sports Officer rungkar rubat kibahi ngasem jong mahe Dr. Didi Lapang hadiin kejing yalang play ke lempung kelas sedang da kejing lekai ke beningkong hapadeng ke Sonidan SC persya ya ke Umsite Sining SC kabala pensultanat kinong pitkai ha kamadan habakuran ha kajing ilang UMLE ba Merrill Bones EM ulapan kan mau ki katu kan ki kam ki berat ba ki baw mahe Dr. Didi Lapang ulale na kamta kat hemri boy badula aru ya kajing ro ya kajing no senyang jong mahe Lapang ha kajing sakri ya ki pat ba ka Meghalaya ka Dr. Didi Lapang football tournament Arhajar Arpun Rio kalongkum kadak jong kajing ai buram ya ka kerteng jong teu nong yalam ha kaju kapor banai la ki samlai le kai football na riboy bat pani ya ka sabat kabor jong ki ha ka kam ye le kai kani kelempung ke RBDSA ketemu ruban penklan ya kejungi lekai football barban kenti kisap jong kikun samla ha ke distrik
good pass. Well defended by the Sinidan team. Artificial turf, and I'm sure this is going to be a very successful one, and it's a very prestigious one, being held in honor of the memory of late Shri Didi Lapang, who's the former Chief Minister of Meghalaya. And I'm sure with this first tournament, the foundation will be laid for many such tournaments in the future. My best wishes to all the players and everyone who is participating today. Thank you so much. Congratulations. Ya ketinggian lenti kejong I mahe Dr. Didi Lapang I bolong menteri ramba berim jong kejela kejungi I lalong menteri ramba sansin I lalong sumut menteri ramba I lalong menteri ko sarkar I lalong nong yalam halian persya I lalong Upa agak sambil boy, nong yalam agak jela baga North East, ibaladan benta, haji benta kebeper, bad pentingkira, baga jela kejungi, kanang kiu nakakor sekor, haji benta kebeper, kejungi senyang kejungi gimana bankilet, laga dari kum nong yalam agak jela. Banpej banmi ya garoy kapar kailang kasalang banpej kerpang na gamta jadi nos nyang hagi kenhun balalang berher bandan benta hagi ilang kasalang kum kunyi hagi kur lapang kum ramba hagi benta berher kum nongseng yang RBC, Nongseng, yang RBWF, Nongseng, yang RBCF, Nongseng, yang school, college, kibeper, kibala lagi jer, ki kapor kamsha. Ndre bakum kene kapor bagian benda, ban kenal urom, yang udah krau, jong ketem, riboy, pakai jela kejeng. Kum kayi kesem. Dr. Didi Lapang Foundation lembaga RBC mendagasi beliau mensang ia dengan football tournament nagiksem balambajong kini kesejam lembaga kiwi program kibakum kayi kesem ke foundation idon penolong haki neki sibenai tam di banwan aduh madaliyo banan reke yang kejengdap sistem kejengsim no ublay yang kemensir kejungi kata sistem agak kadar terik September agar harusan bananta sanang kridiatsi ini yo banjam segenegesi ikit bokir yang ublay donarkan naganta baro ke program kibukum ke foundation batiwi kibidan benta penolong penolong kibajok banayeng hagane kapor kumwemli gamanong po konstitusi ibamili don sibun benta bandos nyang bangasi metro ngalong kumni kumangalong kadai daging kerku kecing erap kecing tiniti jongi hagane gailiti banayeng hagikam kibeper nadu usnem arjar ter adu usnem arjar arsan kejaya lenti kema lajengai labun snem pada sausorong yele padan hasda pakai romba ubalono senyang sibun batkalong kejing kerku yang hilang baro panang berarti panong bagi babun kikun sama kinani apa katem riboy kami kejumi ban mudin yang geltia jong ne ramba
Kubalino Senin gikam bahagi kebun. Bagaimana menteri Nagwanta kehilang kesalang. MegalayaPost.news.